Guys, kita ke Curug Mencar, guys. Aduh, jalannya, guys. Lanjut, guys. Assalamualaikum, selamat siang. Subhanallah. Aduh, kecapean. Aduh. Kenapa nang gitu kan? Urung. Harap salah, orang bisa. Muslim. Juar tuh gulanya. Tuh si Frank. Ngapa ada celok-celok? Ayo nana mening. Ini siapa sih? Frank. Aduh. Oh, alah. Jangan ada disalami, Mas. Kali kono. Ya iyalah ya. Dican sedih. Lunyu kok ora? Hah? Lunyu kok ora? Ora. Airnya dingin.
hati-hati. Astagfirullahaladzim. Cucul lepas segala. Ya lebih aman sih cuculi. Wow, basah.